Hey y'all, it's your favorite girl Uzi, aka Butterfly Baby. Girl, I don't. Baby. It's over there. Nah, it's I know, intro. okay. Yes, come on, can come na intro fit. We're gonna intro yeah. Good and YouTuber. And that could be a new vlogger. Yeah, nyani fit. That is when the story time. Awazenza tu waqala Nesgaga. waqala uzokwenza eza challenges zo act. Ndajonga la ncama akenzinto izinto. Indawo lephephani. Wa kasla le pha ezantsa. Ya nami ngitshisa ngayo. Akajonga phi kasla kunto vlogayo. I really do not give a fuck. I'm so eager to go to location. Sorry. You. Next month, we're going to go to housewarming. This is a baby himself. I'm going to do some. Kalaphe kasla. Ngapha kasowele pha kulala. Highland. Baqaqa uba. Uyima kohle kulanduza pha uzinza. So to say move like this. Uba nomzakhe namhlanje but uyadinwa. Ayizanto. Yes. Hayi. We're doing big things. Nini badala ngoku. Bule mama nathi ndimdala. Not kum kaloku. Not kum. Not kum. Ndimdala. Not kum kaloku. Ndimdala. Zinto umdala kum. Mhlawumbi. Maybe yes, maybe no. Who knows? Zininzi indlela zobudala bo. Ayikhonye. Hey, baby, nasi age. Ikhona enye abantu age. Zininzi. Nasi age. Ikhona enye. Zininzi. Ikhona enye. Ikhona zininzi. Now tell me. Ma. Qalele. Molweni ma. Mntwana ndiyasheka. Ndiyasheka ne. Zanza xela off camera. Okay. Off camera, yeah. Zakubekela. No problem. Sofutela nani ngapha? Photo love. Khawume ndijonge linjani. Okay. Ungachayi leyo zanibhena YouTube. Ibrand ithi. Naku bantwana bafuna uvela kivlog nje. Khawuthethe izinto ngisiphendula. Siyafota kaloku. Bhekelani. Andiboni phina nimngaka yo. Masifaka kaloku. Yabo thina noba yintoni kivlog yami zinhle. Okay. Andikwazi. Okay. Ndizothini nyani? Khaba. Thethe zakho. Thethe zakho. Siyafota apha. Like khabaxelele ungubani kwezi app eliphi nobody elile abro ni Ku Facebook ndinguzimhlekolophini. Instagram it's @yourgirlzine. Ku TikTok ikhona TikTok unzima @mabai 063. but ba usearch zi uyavela napha search zi nani qala usearch zi Nxa usearch @mabai. sitheni wachinjwe awuzazi kanti noba uyazixolela uba hanza litshintsha but ulibali ebona ndikanje gogogo. Another thing, Gam. I guess some way. Baktexta oko. Every day, like every day, and you for guys in proximity, you food. You can ask and you food. You mean like about 20, you mean like nothing, but like over you send messages 6. You want me online and you go, why you send message? How deep and how Abo khani zinde abo mhlamba zokubheja babantu buye setya soyithi imali sela
siyesetya sethu man. Ayingiqabulisi imali. Yo, njalo ke, njalo. Ndithijonga mamela. Mamela, uzoyithathela mna nawe le. Yeah. Sitya ubhethe wakho. Kodwa mina kubhethile. Hayi, kanjani? Thola nendoda. Ya, never son. Le ayibonayo phakathi la garage. Kungathola nendoda, laa ndoda ingakubhethi. Sa sendingekhoya. Kodwa ibe uthanda thela mina kubhethile wena. Ndi straight. Ungagosa inesipaghetti si-straight, sisefaka amanzi ashushu. Angifuna yiva ngizovala indlebe. Angifuna yiva. Kodwa uyazujika apha. Nazinhle. Uzobhethwa uma uyibathola. Habo amacheri akhona amacheri abhejayo. Bakhona. Amacheri aserious ngawe ubona uba i-serious ibheji cherry. Yazi mina ngiqeda kubhethwa sibe kutheni. Sube kutheni? Wewe yima masingathethi ngamanye amantombazane. Wena kaka umbheji mfana sube kutheni wena ya. Sube like ukwazi communicator. Like communicator awusithola konke. Yabona nje ekhithi sana. And another thing. Look, uyazi into yakho. Uyazi into yakho. Uyazi. Ngene manje uphila life. Ufuna imoto, ngikusiza kwamama ngikuthela imoto. Uko right, masabe sekule high fake. Uko right izile. Yayibo? Yakhe falunana. Uyiqinile. Funa ngikayiqini. Uziveli. Bolena kuphela uyibamba kanje. Ivela nezinto. Kani ibambe kanje. Ngona senaqala ibamba kanje. Masifoteni machine. Yeah, let's take pictures.